Komisi banta juga jepen kre ek election banjet economic mat batamai ska yang dorbar tauan ke jela ka United Democratic Party jong ka Maulai Circle kala phia haki South Liki zone na ka banta ki snong ki baha papo ka Maulai constituency na ka banta ban pensok ya ka rukom trekam bat ru ban pentelon stat ya ki kam jong ka party na ka banta ka election jong snam arjar pulai Habay kran bat ki lat pathai kubor MLA washa suspend haka Congress uba PT Saukme ulaong Kumunong mikmat kadai ka benta jong u kumu MLA ban lum ban langi ki nong tray ka UDP hapo Maulai ban pen klan shu e ka party khanang ban yo biang ya ka jingjop ha Maulai constituency bat kum juru ba ka UDP kan yo ban bat yo lakam sensyar hapo ka jela house nam arajar pulai Haka jo kapor uni MLA ula takran ting eru ya ka NPP da ka bakan tho bakan ni ka party ka balaya lam da ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance hapo ka jingalam u Conrad ki sangma kala phil ha barok ki liang hakini ki sans nam balasan shar ya ka jela ula benrap ru baka jingthe eki scheme shwa ka election bat bu eki mau nong rim ka dai tang ka jing penbet ya ka election na ka penta ki pat ba kumbala pen pau dau ba Preston Tensong ba man la ki sans nam ki ju penbet bat ki pat ba ru ki ngop haki Kabadi berkaitan kasih pendekat, artian kasih anggaran language or Asian consumer kita. Dalam yang usia lagi itu sih konkret, mereka bertahu sakit itu mereka kata, press release bagi ai ke long sih, pada ai personal dia juga, mereka usia pun pau seperti yang long bala keren, menarik show ni. Tinggal masuk tangan dia tu, dalam yang juga, dalam yang juga pada cuma jelas kena kita buat. Jadi kadang ke orang pun long tahi. Kalau bagi sorkar, kiman, kimhonsyo, mata yang kacing peniak, jok NPP. Buat nak yang juga gila klaim, bagi gila klaim kalau nak yang juga kalau bagi orang yang kebuat, kalau bagi NPP akan dikentihi mata kenomban syok kebuat. Angin scam abun kisit. Kamulai kalau tikna bagi UDP kan job akan dikentihi mata klaim dan krono cingnya UDP kan job. Nama bagi UDP pada jok kamulai konsin, jadi pada kita konsen dah betul isu dia beliau konsen dah betul jom jelah hibrok we bahawa kita mengenai juki kita konsen ha kita ya performance ke jom musim minister tak pernah hang ni itu pada ke ibah mat hang juga poi kita konsen tu nak betul isu dia beliau mulai kedong we dah bentar kumpul kalau mentah ya borok hi mulai NDP ke nonton cakap dia jom NDP kadang misi kalau orang nak dan next scam tang amulai. Community gelong community hapo kecelahi berokawai. But haka juga por agama ne kapas ko bada install ko hado ata ay mo tulong na kanyang sa banting haka meeting berkado meeting bon prime minister long ay gajingi aju berlong ko kren sa pang LP pergi gajingi aju berkren sa pang kasih jadi la prong kasih anggaran which is yung konsul India ay gajingi pelong yo Tepat pau nung nagaling juki ang man kapol dili kan kapan pau kalau kimi sikren iru Kapag huni kalau nagaling juki dikim long sidas din nato daw kajing kerpat nagaling junga ikipai ba junga jelahi pro away o hatan ni ganti mata wat nagaling juga sorkar mata sorkar NDP dapat ngila persyang nagaling juki ay berlak simu fair swag election jingli ke bumi mata kadong berok mata sansnem duna beli ke sorkar ke bawang rim sorok beli ke sorkar ke bawang rim mata ya kan mata sepon beli ke sorkar mata ke murah ke skim fair beli ke sorkar ke amai asniang ha sansnem duna masya beli ke sorkar masya ke ai mata dikimasi masya beli ke sorkar ke long beli ke sorkar mata long borok shi kata ko shi ta ke beli ke long mata tang bat penbi penthame Atme petami ba kembang nagaliang jong kembang hidalang di tisu besar nagaliang jong ang nagaliang jong iklisin ang isu tubig ikalasin kan teka pau syai ba kau bakini paro jibu menongrim jadi berkabel kalau tang mas pembin marjan election di ba di besar ba di besar ada community ba akan dengan tim ta kinumbi hakit hadam yakini baro yakini joki Pakai pengadam nagaliang junga ngoi kai ba jong kapana jong jelahi berapa highlight mentah yang UDP kalau buat. Pai ba hari sini mentah yang ba kai. UDP lu kada lang ba NPP. Ang deng ba siya. Ba NPP ka UDP ba NPP gede ba siya. Nga nagaliang junga kalau siya tang sugar shan. Ika benta junga lo ta sugar shan. Kedan gibri obak ti sakti dalam masakar. Radio. Tinggal ngamde minister.
Kamdon ha decision making jong kamdon decision making jong kamdon mata ha bor benda ibrahim. Kita kan dalam raja kamu orang buah kalau ia ban boys yang ini kecingnya ya kini kecingnya kapan nak liang joka benda liang joka NDP kalau masih mah kini sih mata. Terus pai bagi orang NDP dalam buah. Dek bang i mga nanti jelai. Ka NDP kampurom yang UDP. Di scam ke parti UDP kalau usul bah kan tim ta hab yang rambah. Kinu issue dan kinu ikam jam dan kinu scheme nak lihat MP kalian Shillong ba kala Shillong bak underestimate kam border mata UDP kalian kan mon. Teka semua UDP kan mana tim dah kan apa dan aku gini parlok. Laku gini parlok mentah dan ke parlok ni trilang. Nak lihat juga kam buram. Teka ika jimbut kalau mata mana bertrilang aku gini parlok. Don kam hi bagi UDP kalau hanya rabah akan dikit mata. Dan kan dia pai ba semua sedang pai ba parok pai ba hi kuat setelah. Ka UDP ke dalam bag NDP. Nek khambun issue. Khambun issue hi ke barang yang jeung i kalau nak lihat UDP ke lek lagi jong man. Lagi pai ha ke bon decision making. Aga por kalau bagi noi kai ki hi. Aga por bagi kai ki hi. Nakaliang jong decision minister habang kinoy kay kilikindo decision minister nakaliang ju ang ngimdan kisa nakaliang jong alam marsiyo flok jong junay kay dai ka basolong kalau hari disi asli ka nakaliang decision minister flok had nakajong committee ino kay ang basyan ito sa sino matay flok may kay Ading siya pihang ni menta ada day menta nakaliang decision minister pagkat nam ng polik jong ani ka ya ka UDP ka lang ay ban khat la de ban lak no ban still face man tayo kamu action minister jong UDP at khat yu pek to ka de siam nan kisa de la yang jong ni tong ni thaulat dong tong ni thaulat de benta ba sa thaulat ka long ban ni persyang de ban biang na sedang mo sa khat biang ban ka dong la yang jong IP action minister unle kam ma pek adi malaysia man so ka pisah ladon ya ka ban la yang jong jong la siu no tayo ka bangin siu no blok jong ni kai kata dia kau apa ha ka bede ka ang pek ha ka bede bat jing jas pemukro hab jing ja bede pemukro na liang jong bang i hu to long ban liang jong ship minister liang jong ship minister haji syahadin ni pemukro ada di kat syah long home minister pada kerana konsep pada kerana nilai kuno haju por kai mata decision ke bagian sim pan kerpat dari sorkar dia berukam le de marmar hi dari yang juga untuk marmar le sikile lo benar le juga marmar hi untuk sikile orang bagi di mana le juga masih baik tiga kala pek kelong on di kam hujan kubun isu hi nak liang apa nak liang jong semesta udah hilang jong musim burung ini tak ada apa silang bawa toh kidan ajat ni kidan ispat ani minister kidan kilong toh tang benda minister yang kita ada subyang baik ki kebentak mesti tang subyang baik kami hap ki jelong orang ba jong hap ban boys bergua i mo ko belum mata ban i mo jeng jelong kanu mata kanu kam apa maki kide kalau jero kai department hi kinu kam kide hina dia jiki musim konsol lagi minister dengan kan jeng siapa pemuda yang sini lah sebagai minister gobon minister pelina from heart to heart and not heart mar play makin tray pada kesokar mar kanu nagale musim minister le mina kacau musim itu confident di mana jiki isu serius orang itu bilang yang mga kalau kilam serta atau dah bagi tray lah pollution partner dan kamu burung bibi kanu mata kanu big or small issue that the government will take, we have to take them into confidence. Mereka mesti melakukan akan efektif. Lang ipai ke long hak bede bagi skim. Kawai ke bandar yang juni, ni sekolah bagi sorkar pembelum mata. Para pedeng jong kajian kan dengan ke sorkar. Kalau sorkar mata ka MPP bagi sorkar India. Pasal perlu pembelum mata hi yang bede bagi mereka. Kalau Shillong Medical College. Jika Shillong Medical College kada gawin college ke pai ba pilih bak sorkar lagi
Dari ke masuk luar hadu kata-kata baik dia hadu kita mesti melak mereka. Maki babon ki project hi dengan pek hi babon nak yang jeki kalau macam ba ki babon hi kalau ba ki skin ki ba ki kedekam nak yang jeki kena ong kalau kemdei nak ta kemdei ki skin belok sustainable ki bene ani kalau permanent bagi pai kenyo ya kenyo ya ka jimen tuan itu habang ipai isu je macam bering dia bagi ipai isu habang ipai isu ani ti kau mana kalian macam ani ti kalau persang ya kan tackle ya ka bodo isu dari kajing tackle jangka pada isu kamlong satisfied babon pai ba ani bodo dia bodo hi kilo ba ikut kinam ba kambiak pang dokumen pada mata pada kalian media high court kalau persengit mata ya ka MOU yang di MOU membangun understanding pada kumjur dah kabade pada kajing baik usam media high court kalau persengit mata temberi kabade bagi mudah